Ashama arkabun yoo yaajacha hordoftoota fi daawwattoota sagantaa Awaash miidiyaa ilmaan Oromoo marti biyya alaatii fi biyya keessa kan jirtan bakkuma jirtan rabbi nagaa isinitti haa ta'u isin jecha arra icciti jabduu takka gabbee hayni hin dhoqatu numatu bubbula malee gartee dhuftisaan haftu jecha dubbachaa turre nuti lafaa kaanee akkatti hin morminu waan morminuuf qabna icciti jabduutu gabbee akka waan ammaan dura raawwatame irratti dhaqqabnee quba qabdan arra waan ajaa'ibaa takka dhufe jechuudha. Hafuuraan furadhee gammachuun na jira isinillee akkasumatti itti gammaddanii jeetiin abdii qaba jechuudha. Waraanni bilisummaa Oromoodhaa lafaa ol ka'ee waan hin godhin ani hin goone jee hin falmu jechuudha. Waan godhe ani hin goone jee hin falmu. Waraana dhugaarra dhaabbatu ilmaan Amaaraa naannoo Oromiyaa keessatti buna gurguratanii jiraatanii qotatanii oomishatanii jiraatan otoo fixuu fadhee ganna sadeen kana murru godhee naannoo Oromiyaa keessaa galchee waan Amaara jaan dhabamsiisa. Waraana dhimma akkasiitiif manaa beemiti. Waraanni dhimma ummata fixuu, ummata nagaa ajjeesuu, ummata daqoodu hin qabu. Waraana qulqulluu peace olla akkasi. Waraanni Oromiyaa Liberation Army waraana peaceif lolu jechuudha. Waraana nagaa Yesalaam xaxxitaa akka Amaarii jinsan jechuudha. Ijoolleen teenya ijoollee nagaati. Warra nagaaf qabsaa'u warra nagaa barbaada manaabe nagaa barbaadaaf lola malee nagaa nama dhorkuuf himti. Kanaaf dura warri gartee viidiyoon keessan daftanii nu biran ga'uu jettan alarmii yookaan gartee bakka bilbilaa kana gartee YouTube gubbaa jirsan gattuqaadha gaafa nuti viidiyoo gadhiifne dha'u jeetuma si bira dhufaa jechuudha. Akkasumas laayikii tuqaa warri kun subscribe sooriin godhanii subscribe godhaa maatii ta'a. Waraanni raayyaa ittisa biyyaa bulchitoota godina Wallaggaa gartee bakka waraanni bilisummaa Oromoodhaa nama fixeettee mootummaan gaddatti dhagamte ibsatte duraan dubbanne dubbii maal godhuuf deeman dubbii walloo bishaan itti naquuf deemanii isiniin jenne biyyeetti naquuf busheessuuf akka dubbiin sun ol hin fudhamne artistoota to'annoo jala oolchuu waan hin dandeenyeef isiniin jenneen turre. Kanaaf jecha maali icciitiin baate durumaanuu nu dogongore jarri hin dogongore lakkaa Itoophiyaa Oromiyaa keessa amma duras dubbachaa ture nu irraanfate malee shanee lamaa jira akka mootummaan beektutti tokko kan ofii hundeessanii fi Oromiyaa Liberation Army waraana nagaa kana maqaa balleessuuf garee mataa magaalaa irratti bitan rifeensa magaalaa irratti bitan ofii hundeessanii jira jechuudha. Kanaaf maaltu ta'e achi maaltu raawwatame jaalmarroon lafaa ol ka'ee qaamni walabaa haaseenu hin jiru waanuma ta'e jechuudha. Nu adda wallaalee waraana gartee shanii kan gartee mootummaan bobbaafsanii gocha kana raawwate dura ቪዲዮ kana dhaggeeffannu. የቶሌ ቀበሌ የሚሊሻ ጽፈት ቤት እንደዚሁም ደግሞ ዋና አስተዳዳሪውን ጨምሮ ሌሎች በጸጥታ መዋቅር ውስጥ ያሉትን የሀገር መከላከያ ሰራዊት በቁጥጥር ስር አውሏቸዋል። የሀገር መከላከያ ሰራዊት በቁጥጥር ስር ሲያውላቸው እንግዲህ የቶሌ ቀበሌ ዋና አስተዳዳሪ አቶ ንጋቱ ኡመታ እንደዚሁም ደግሞ የሚሊሻ ጽፈት ቤት ኃላፊው አቶ ኪዳነ መረዋ ምስጢር አውጥተዋል። እነኚህ ሰዎች እንግዲህ ከጊምቢ ወረዳና እንደዚሁም ደግሞ ከዞን በተላለፈላቸው መሰረት የኦነግ ሸኔ ታጣቂዎችን ወደ ቶሌ ቀበሌ አስገብተው ሐሙስ ዕለት ማለት ነው ቅዳሜ ዕለት ጠዋት ጭፍጨፋው ከጠዋት እስከ 7 ሰዓት ድረስ ጭፍጨፋው እንደሚፈጸም የጊምቢ ወረዳ አስተዳዳሪና ደግሞ ሌሎች የዞን አመራሮች ከላይ ትዕዛዝ ተላልፏል በሚል ይህንን በነገሩኝ መሰረት እንግዲህ ጭፍጨፋውን አስፈጽመናል ሲሉ እንግዲህ ለሀገር መከላከያ ሰራዊት ቃላቸውን ሰጥተዋል። ወኒ ሆጀተሜ ሊጦ ኦሮሚያ ከይሰት ማሊ mootummaan godinoota sanii jechuun bulchitoonni godinoota sanii magaalaa gartee tolee jaamusan keessaa warrachi bulchaa magaalaa saniitii fi hoogganaa milishaatii fi warra gartee saajinootaan bakka gadhiisaadha. Waraanni keenya kashaneedha jechuun waraanni keenya kashanee jiran waraanni isaanii kashanee kan rifeensa magaalaa irratti bitan kan madura woboon toonnoo jala oolchitee nu argisiisaa turte jechuudha. Ganama sa'aatii 3tti seenanii tarkaanfii fudhatanii woboo maqaa balleessuuf deemanii isin bakkicha gadhiisaadha magaalaa keessaa baay'anii. Maqammaan waraana bilisummaa Oromootuutu magaalaa keessaa nu baaseedhaaf deeman beekadha. Gaafa waraanichi fi milishaan naannoo san keessaa isaan qaban bahan shaneen isaanii dhufteet ganda karaatti cuftee asiinitti cuftee akkam baane kallattii hundaan karaatti nyaggootee ilmaan nagaa ijoollee takka odoo nambisin jaarsee odoo nafin murru godhan. Dafanii akka waan karrayyutti raawwatamanii beeytanii labboodhanii waraana bilisummaa Oromootti dhooban jechuudha. Otoon bubbulin hayni bee warri achirraa achi keessa bahe bulchaa magaalatti eenyu maqaansa eenyu ummataati
tokkos eenyu ati warruma kana bulchaa milishaati nam sadii warri ammoo hooggana bakka san gartee duraan hoogganaa ture kan gadhiise saajinaa tokkoo fi hoogganaa milishaatii fi bulchaa magaalattii gadhiisanii bakka biraa bulan ganama sa'aatii saditti shaneen mootummaa dhufteeti ganda murruggoote jechuudha. Eenyummaa icciitii tana baase raayyaan ittisa biyyaa dhufeeti bulchaa magaalattiitii fi hoogganaa milishaa magaalattii sanii qab godhee to'annoo jala oolchee wanni kun akkamitti karaawwatame qorate jechuudha. Jarri akkasitti icciitii gadi baasan warra waradaatu warra zooniitu nutti bilbilee isin magaalattii gadhiisaadha waraanni keenya ganama seenee xiqqaatii raawwachuuf deemaa nuun jaanii icciitii raayyaa ittisa biyyaatii baasan viidiyoon kana dhageeffadha ani hin jenne oromoon hin jenne amaara warra nama keenyaa dhume jechaa jiruutu dubbii tana waliif himaa jira jechuudha. Nuu miti ammas ka gaafate oromoo miti kan gaafate isaanumaan wal gaafate hayni akkana abbaa otoo silaa oromoon gaafatte nama san sodaa oromootiif jaayan otoo silaa ka gaafatame oromoo ta'e waraana bilisummaa oromoo irraa maqaachimeessuudhaaf jaayattan ammoo dhugaan lafa jirtu warra amaaraatu bilbilee maaltu ta'e maaltu raawwatame icciitiin akkamii baate jee wal gaafatan jechuudha. Namni achi jiru kan amaaraa maal jee deebiseef rabbiin haqa miskiinaa warra haqaaf lolu warra gartee damni irratti hojjetamu dhugaasaa hin dhoysu jechuudha. Dhageeffadhaa ቪዲዮ እስቲ እንግዲህ ሰሞኑን የቶሌ ቀበሌ ሊቀመንበሩን ጨምሮ እንዲሁም የሚሊሻ ጽፈት ቤት ኃላፊውን ጨምሮ በመከላከያ ከተያዙ በኋላ ያወጡት ሚስጥር አለ የሚል መረጃ ሰምቻለሁኝና እነኚህ ሰዎች በቁጥጥር ስር ሲውሉ ምንድነው ምን አይነት መረጃ ነው ያወጡት? ከመጀመሪያ ከአሙስ ማታ ከቀበሌው ጥበቃዎችና ከመንበሮቹ ከቀበሌው ወጥተው እንዳደሩ ሌላ ጎረቤት መንደሮች እዛው በቶሌ ቀበሌ ከተማቱ ወጣ ብለው ነው ያደሩት። ዛኑ ቀና ነው ሰላም የተውት። ከዛ ቀጥሎ ደግሞ ቅዳሜ ሲፈጠር ችግሩ በ3 ሰዓት እኛ ሰራዊቶች ይመጣሉና እናንተ ውጡ ብሎ አዞናል ብለው ሁለት ሰዎች ነው ለመከላከያ ቃላቸውን የሰጡት ማለት ነው። ማን ይባላል የቀበሌው ሊቀመንበር? የቀበሌው ሊቀመንበር ንጋቱ ኡመታ ነው። እሺ የጸጥታ ጉዳዩ ኪዳነ መርዋ ነው። ማን ነው 3 ሰዓት ላይ የኛ ሰራዊቶች ይመጣሉና ጥቃቱ ይፈጸማል ብሎ ትዕዛዝ የሰጣቸው? ወረዳው ነው። የጊምቢ ወረዳ ዋና አስተዳዳሪው ነው። ዋና አስተዳዳሪው። ከዛ በፊት ጥቃቱ ከመፈጸሙ በፊት ሌላ የተላለፈላቸው ትዕዛዝ ነበር? ከዛ በፊት መጀመሪያ ሐሙስ ማታ ከዛ መንደር ጸጥታ ጉዳዮች በሙሉ ወጥተው ነው ያደሩት ከከተማይቱ ማለት ነው። ከከተማይቱ ወጥተው ሲያዱ እነሱ ማደሪያቸው መጥተው ታርዶና ተየግሶ ሲጨፍሩ ነው ያደሩት። ቶሌ ቀበሌ ላይ ወለጎች መጥተው ማንቀጣት እና እንደገና በዛን ጊዜ ጁምዓ ደግሞ እነሱ በየቦታው ተመራሩ በየቦታው ለቀቁ። ከዛ ቦታ ቅዳሜ መጥቶ ችግሩ ተፈጠረ። ዙሪያውን አጥረው የወጣውም እንዳይገባ የገባውም እንዲያመልጥ ዙሪያውን መንደሩን ከእያንዳንዱ መንደር ተከፋፍሎ ከአንዱ መንደር አንዱ መንደር እንኳን እንዳይረዳዳ ከየመንደሩ ተከፋፍሎ ተመድቦ ነው ጦርነቱ ሊካሄድ ይችላል ማለት ነው። የቀበሌው ሊቀመንበርን ጨምሮ እዛ በቀበሌዋ የነበረው የጸጥታ ኃይል ሐሙስ ማታ ነው ወጥተው ያደሩት? ሐሙስ ማታ ነው። አርብ ጠዋት ደግሞ ሳጅን አጠፋ የሚባል ፖሊሱ ዋናው እሱ ወደ ፍሬም ብሎ በሞተር ተሳፍሮ ሄደ። እነዚህኞቹ ደግሞ ወደ ጆግር ብሎ ተሳፍሮ ሄዱ። ነገሩ ቅዳሜ በ3 ሰዓት ላይ ስራው ተጀመረ። ዋና ከናጅራ ዋን ከናራወተሜ ወራኒ ቢልሱማ ኦሮሞ ገቾ ከናን ጎን ሄዳበዳዳ ለኪ ዳበዳ ጊዜን ኻድሮኒ ሞቱማዳ ወሪ ገርቴ አላፊ ገይስጣን ወራኑ ቢልሱማ ኦሮሞ መቃጥሬሱላ ወራና ሰባፍ በከነ መቃጥሬሱ ኦሊ ገጦሪያን ጀሪ የሮ ኤገቴ ጋፎ ወራኒ ቢልሱማ ኦሮሞዳ ጋምቤላ ፊናናው ሰን ዱከት ኻሴ ማሊ ወራና ከነ መቃ በለይስና እንጂፈቹ ደደምኔ ወራኑ ኩዮ መቃ በዴ ገርቴ ሾሮር ከሱማ አንት ገጀባቴ ኡመኒስ ከናንሳን ጅብ መለ ኑርዲሱን ደንዳኒ ወራና ኑ ኦሊ ትጀቹን ጎቻ ከና ሆጀተኒ ወቦረቲ መቃች ዲፈን ጀቹ አጀረከኝ በርግዘ ጅፋይኔ ከነባ ህንቱር ወይኒ ተዱርኒ ቡልቲያን ታማ አንገሪ ቁቲ ማፍ መቃ በለይስታን እጆሌ ቁልቁሉ ሰባብ ለሉ መናባት ማመቃ ቁልቁለይስታን ጎቻ ወኒ ራወተመ ፍስንቲ ማጅራ ከንገርቴ ወሎሰን ዶይሱዳፍ ጎቻ ወሎቲ ሆጀተመ ከንገርቴ አርቲስቶኒ ሆጀተመንሳ ሆጀተንሳን ዶይሱፍ አርቲስቶተ ሰን ቶኖ ጀለ ኦልቹ ዲዳፍ ጎቻ ከነ ሊጦሮሚያ ትራወተን waan abbootii gadarratti raawwate arkitam moon arkine amma irra deebitanii arkitam moon arkine irra deebitanii
hayni waboodha akkana bahaa jira jechuudha waan takkaan harkee beektaa waan ajaa'ibaa hiriiraan maanta na bahamaa jiru kan gartee abashoonni bahaa jiran biyya keessaa biyya alaa keessattis waraana shaneen nu fixachaa jiru amarree ajaa'ibaa rabbii kana didanii jiran guutumattuu didanii jiran bilisiginnaa jechaa jiran bilisiginnaatu nu fixe hammeenya nurratti hojjetaa jiranii warri duguugaa sanyii nurratti raawwataa jiru bilisiginnaadha jammalee waboo jechaan jiran duboo keenya gawwaan abbaan biddeena tokkoon ilma oromoo tokko lubbuu jijjiiru waraana shanee lakkas nama gootee jaa tokko faan meedhi haafu arraballee irraa dhiifnu biyya alaa kana taa'eeti jarattiin akkas nama gootee jarri dhufee siyaa qabalu gamaa gamanaan morma siyaa jallisu waraanuma bilisummaa oromoo maqaa balleessuuf caa waraana mootummaa kan uummata nagaa fixu haqa jiru dhooysee ukkaamsee aboo ragaa fidaa jennaan akka gartee walloo san ragaan haa dhufu kan waraana bilisummaa oromootu ummata kana fide jiru ragaan viidiyoon fida qoy wayita waraanni bilisummaa oromoo gocha san hojjetu waraanni mootummaadhaa ka gartee naannoo san jiru yoo ka gartee ummanni amaaraa tokko kamiif viidiyoo raabuu dhabe tee jaaniiti itti marsanii itti qophaa'anii akka viidiyoon isin waraabamne akka waa takkallee ragaan hin jirranne dhugdhugdhug godhanii balleessanii wabootuma gocha kana dalagee وبوتي يقول قلوتي المان سبا ورا سبا منابه ورا نجي برباد منابه نجي دم نيتني ورا نجي برباد مناباتن خنا بود اللي ربي سنا أقول كل شيء خنا مال ونجيو قيوم ونخر راو قتم قيوم أبي ينقرتشان يبل ليس نجي قيوم سنجري لفاخه ورا كان قاسفان يا صوب دودة صوب خيسان دي سامو ميشا من السيران لقوم سودي ساجي hangaasan bakka kanatti galateeffatamuu qabu dhugaa dubbachuudhaaf jibbinullee gartee haqa jibban nama jibban haqan jibban jaan paarlaamaan lama dhayne hangaasan paarlaamaa guyyaa dhiyoo muummichi ministeera biyyattii irratti hirmaatee fi kan dhiyeenya kana waa'ee dhimma baay'ataatiin wal qabatee warri abiniidhaa paarlaamaa dhiitanii baanis hin dhayne hangaasan maaliif hin dhaqini maal barreessaa jira maaliif achirraa ittisan waan jiru jireechuu qabadhaa pooyintiidhaa dubbii tana boodatti dhufuuf teessan واحد دو وان نتقرتي دو بني بركنه بود دي بتاني تطرفتن أركاد جرتن خرون دام بربين حق باسا جران قرتي شكو ما يسني جرتوات كشو شك إني جرتي المنا ما خيسا سنو ما يسن راباسو في رجع خنا بربادية في دمله واني أكا إنسان نجتين قطع خنا أكا وبون نجتين درانيز بر وخرام موتوم ما رايز بات ما تريبر قد إنه قدام تكو موتوم ما متان إسا قرتي مخادروني موتوم ما ورا لفا فودتين مله ورا لفا فودتين زم واجين دو بني واتكلم قد جيتو موسى إنيو جيسه أبلو تو جيسه أبلو أداني باف موتوم ما روجه من داني مرما وبودو جيس بقال عليه أركا چل جيچو ورا لفان فراتين خنّي ورا لفان فراتين مو مالك مربوط دي لفتان سرافون إنه براتي خنّي نه وان جاني في جتة دير كمال لفاسم من الرتجارة شوف وان بربادو إيه وبودو جاچو خنان أنا سنيف كل ليسو في الرجاء أنا بربادي فيت ليت أورم يا خيزت نمني هتشيتي تنباسه بولشام قالتي مكان ساين إنه أمتها تيجام خونيس نمشي تكو مار مرواتي هوجنا مليشة سني كده مكان ساني تيوجين أبلو ساجين نمني جام نمني ساجيني بوليس إذا جنا مساعتي لمت magaalatti gadhiisee bee jarri immoo achiin bulle kun galgalaan baan ajajni itti kannamee galgala baani inni immoo ganama sa'aatii lamatti poolisaaf jalaa qabu fudhatee achi bee ganama sa'aatii sadiitti lolli jalqabamee sa'aatii torbatti raawwatame wayita qajeelfamni kannamus maal jaaniif sa'aatii sadiitti jalqabnaa sa'aatii torba keessaa baana ሐሙስ ዕለት ማለት ነው ቅዳሜ ዕለት ጠዋት ጭፍጨፋው ከጠዋት እስከ 7 ሰዓት ድረስ ጭፍጨፋው እንደሚፈጸም የጊምቢ ወረዳ አስተዳዳሪና ደግሞ ሌሎች የዞን አመራሮች ከላይ ትዕዛዝ ተላልፏል በሚል ይህንን በነገሩኝ መሰረት እንግዲህ ጭፍጨፋውን አስፈጽመናል ሲሉ እንግዲህ ለሀገር መከላከያ ሰራዊት ቃላቸውን ሰጥተዋል ይህንን ቃላቸውን ሲሰጡ እንግዲህ በቦታው የነበረ አንድ የቶሌ ቀበሌ ነዋሪ በቀጥታ የስልክ መስመር አስገብቼ አናግር ያለው ተከታተሉን አመሰግናለሁኝ የት ቀበሌ ነዋሪ ነዎት እኔ የምዕራብ ወለጋ የግንቢ ወረዳ የቶሌ ቀበሌ ነዋሪ ነኝ እስቲ እንግዲህ ሰሞኑን የቶሌ ቀበሌ ሊቀመንበሩን ጨምሮ እንዲሁም የሚሊሻ ጽፈት ቤት ኃላፊውን ጨምሮ በመከላከያ ከተያዙ በኋላ ያወጡት ሚስጥር አለ የሚል መረጃ ሰምቻለሁኝና እነኚህ ሰዎች በቁጥጥር ስር ሲውሉ ምንድነው ምን አይነት መረጃ ነው ያወጡት ከመጀመሪያ ከአሙስ ማታ
ከቀበሌው ጥበቃዎችና ከመንበሮቹ ከቀበሌው ወጥተው እንዳደሩ ሌላ ጎረቤት መንደሮች እዛው በቶሌ ቀበሌ ከተማቱ ወጣ ብለው ነው ያደሩት። ዛኑ ቀና ነው ሰላም የተውት። ከዛ ቀጥሎ ደግሞ ቅዳሜ ሲፈጠር ችግሩ በ3 ሰዓት እኛ ሰራዊቶች ይመጣሉና እናንተ ውጡ ብሎ አዞናል ብለው 2 ሰዎች ነው ለመከላከያ ቃላቸውን የሰጡት ማለት ነው። ማን ይባላል የቀበሌው ሊቀመንበር? የቀበሌው ሊቀመንበር ንጋቱ ኡመታ ነው። እሺ የጸጥታ ጉዳዩ ኪዳነ መርዋ ነው። ማን ነው 3 ሰዓት ላይ የኛ ሰራዊቶች ይመጣሉ እና ጥቃቱ ይፈጸማል ብሎ ትዕዛዝ የሰጣቸው? ወረዳው ነው። የጊምቢ ወረዳ ዋና አስተዳዳሪው ነው። ዋና አስተዳዳሪው ከዛ በፊት ጥቃቱ ከመፈጸሙ በፊት ሌላ የተላለፈላቸው ትዕዛዝ ነበር? ከዛ በፊት መጀመሪያ ሐሙስ ማታ ከዛ መንደር ጸጥታ ጉዳዮች በሙሉ ወጥተው ነው ያደሩት። ከከተማይቱ ማለት ነው። ከከተማይቱ ወጥተው ሲያዱ እነሱ ማደሪያቸው መጥተው ታርዶና ተየግሶ ሲጨፍሩ ነው ያደሩት። ቶሌ ቀበሌ ላይ ወለጎች መጥተው ማንቀጣት እና እንደገና በዛን ጊዜ ጁምዓ ደግሞ እነሱ በየቦታው ተመራሩ፣ በየቦታው ለቀቁ። ከዛ ቦታ ቅዳሜ መጥቶ ችግሩ ተፈጠረ። ዙሪያውን አጥረው የወጣውም እንዳይገባ የገባውም እንዳያመልጥ ዙሪያውን መንደሩን ከእያንዳንዱ መንደር ተከፋፍሎ ከአንዱ መንደር አንዱ መንደር እንኳን እንዳይረዳዳ ከየመንደሩ ተከፋፍሎ ተመድቦ ነው ጦርነቱ ሊካሄድ ይችላል ማለት ነው። የቀበሌው ሊቀመንበርን ጨምሮ እዛ በቀበሌዋ የነበረው የጸጥታ ኃይል ሐሙስ ማታ ነው ወጥተው ያደሩት። ሐሙስ ማታ ነው። አርብ ጠዋት ደግሞ ሳጅን አጠፋ የሚባል ፖሊሱ ዋናው እሱ ወደ ፍሬም ብሎ በሞተር ተሳፍሮ ሄደ። እነዚህኞቹ ደግሞ ወደ ጆግር ብሎ ተሳፍሮ ሄዱ። ነገሩ ቅዳሜ በ3 ሰዓት ላይ ስራው ተጀመረ። እንግዲህ ከወረዳ አመራሮች የተላለፈላቸው 3 ሰዓት ጥቃቱ ይፈጸማል እስከ ሙሉ ቀን ነው ጥቃቱ ይፈጸማል ብለው የነገሯቸው ወይስ በዚህ ሰዓት ተፈጽሞ በዚህ ሰዓት ያበቃል አሏቸው? በ3 ሰዓት ይጀመራልና ከዛ አካባቢ ሊቀጡ ብሎ አለ በ7 ሰዓት ይጠናቀቃል አለ። እስከ እንዲያሉትም በ3 ሰዓት ተጀመረ። 7 ሰዓት ላይ አምቡላንስ መጣ። መከላከያ እየመጣፋችሁ ነው ውጡ አለቻቸው። يخن دعون قرطاتي نوف كل شادا